Kusazoqhuma ama-divorce ngapha nangapha, ubusapasapa sisho kwahlukana. Ngoba sitshola nabantu abanganeliseki esithi sithandana nabo babe behamba beyocela uthando kwabanye. Sitshola nabantu abasacabanga ngemuva labo ekubeni sebethandana nathi. Sitshola nabantu abanezinhliziyo ezingapholanga. Sitshola nabantu abasiqhathanisa nabantu babangani babo ngokungafuni ukuqonda ukuthi amandla kawalingani. Sitshola nabantu abanempakamo abangafuni ukuvuma amaphutha lokho kuhlala kusenza sixolise noma singonanga. Sitshola nabantu abasakholelwa ukuthi intombi ishela ngamanga noma sebebona ukuthi lamanga ake wona asilimaza. Sitshola nabantu abasathi bachitha isikhathi ngathi uma bebuzwa ngathi. Sitshola nabantu abasilanda ngethunzi seliyozilahla kunina ngokungafuni ukuqonda ukuthi lokho kuyasilimaza kanti futhi banamahloni ngathi. Kusazoqhuma ama-divorce ngapha nangapha kube ubusapasapa sisho kwahlukana thina. Sitshola nabanye abantu abangasicabangelanga.